bamwita Esomba Onana Reyandre Wili, ni umusore ukomoka mu gihugu cya Cameroon, yaje mu Rwanda aje ku butumire bw'ikipe ya Rayon Sport, aje gukora igeragezwa muri ino ekipe, dore yuko n'abakinnyi benshi yari ifite, yari iri kubashaka. Uyu Esomba Onana Reyandre Wili yaje mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport mu minsi ishize, yitwara neza, atsinda igitego ku mukino ikipe ya Rayon Sport yahuyemo n'ikipe ya Musanze FC. Esomba Onana Reyandre Wili yaje no kwitwara neza mu mukino ikipe ya Rayon Sport yakinanagamo na bagenzi babo, ubwo ni ikipe ya kabiri. Mu bitego batsinze hari harimo ibitego bye. Ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'imbere, ni umuwinga, afite imyaka mike, urabona yuko arakamutse, ni umusore, tentire ze mu mutwe, ni umukinnyi wanakunzwe cyane n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ushobora kwibaza uti kugeza ubu bimeze ute uyu musore Esomba Onana Reyandre Wili? Ni umusore ku munsi w'ejo ku itariki 25 z'ukwa 9 2021 yaje kuba ahura n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, aza gusinya kontara y'imyaka 2 akinira ino ekipe ayatakira. Ni umusore wishimiwe n'umutoza Masudi Juma Komando, dore yuko nago ari nk'ababataka bategereza imipira imbere. Yagaragaje yuko no mu kibuga hagati yaza gushakiramo imipira, kandi n'igihe atakaje baro agaruka inyuma gufasha ba midfielder ndetse n'abadefanseri gushaka imipira. Masudi Juma muri interview yatanze yavuze yuko uyu mukinnyi yamwishimiye kandi nawe yamwigaragarije nk'umukinnyi ufite icyo ashoboye, uzagira icyo ageza ku ikipe ya Rayon Sport mu gihe kiri imbere. Yasinye kontara y'imyaka 2 nk'uko naimaze kubivuga, akinira ino kipe ya Rayon Sport, agikundiro ikipe y'abafana. Kimara gusinya, abafana b'iyi kipe babyishimiye, bagaragaza yuko uyu mukinnyi Esomba Wili Onana Reyandre nawe yabakoze ku mutima. Ibyo yabagaragarije ati akomeje kubikina, akora adriblinga kuriya, ahatana, atsinda ikipe ya Rayon Sport yacu, yagaruka mu bihe byiza nko mu bihe byashize uko yari imeze. Reka dutegereze uyu mukinnyi Esomba Wili Onana Reyandre unatangiye imyitozo hakiri kare. Shampiyona izaba itangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2021 nta gihindutse nk'uko kugeza ubu bihagaze. Yazakina imikino ibanza, umukinnyi uje hakiri kare. Reka dutegereze Esomba Wili Onana yuko azabikora. Undi mukinnyi uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport bamwita Lahabu Yusuf, ni umukinnyi w'imyaka 21, nawe ni umwataka, yakiniraga ikipe ya Raja Casablanca cyangwa se Raja Athletic Casablanca. Yakiniraga ikipe y'abatarengeje imyaka 21 ya Raja Casablanca. Yaje kunizanyo ya Raja Casablanca agukinira ikipe ya Rayon Sport mu gihe kingana n'umwaka umwe, akubufatanye bwa Raja Casablanca ifitanye
n'iyi ekipe ya Rayon Sport mu guhererekanya abakinnyi ndetse n'ubundi bufatanye bugiye butandukanye nk'uko babusinye, yaje kuba ibatiza uyu musore bita Rahab Yusuf w'imyaka 21. we yaje ahita anasinya, ntago yagombye kujya mu bya teste mu ikipe ya Rayon Sport, yaje ahita anasinya igihe kingana n'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport. ni umukinnyi nawe ukina imbere yataka. Bantu batangiye kwibaza bati iyi ekipe ya Rayon Sport itangiye kwigaragaza ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, dore yuko yazanye nk'abamitima Isaac ndetse n'abandi bakinnyi, yaba izitwara neza muri shampiyona itaha, dore yuko umwaka ushize wo byari byaranze. Nibyo kwitega kuko urabona ifite uyu mukinnyi Esomba Willy Onana, ukagira Rahab Yusuf, ukagira Banishimwe Blaise, ukagira n'abandi bakinnyi, waba ufite ikipe ikakaye nk'uko yabigaragaje mu mikino ya gishuti yakinwe mu minsi ishize, kandi bakaba bamaze gutangaza yuko n'undi mukino wa gicuti ku ikipe itaratangazwa hano mu Rwanda kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, n'undi mukino wa gicuti. Iyi ekipe ya Rayon Sport mu minsi ishize ntago yavugwaga ku isoko ry'igura n'igurisha, ariko muri ino minsi ya nyuma iri gukora ibintu by'igitangaza, ibintu byo gutungurana cyane. Uyu musore Rahab Yusuf ni umusore ukiri mutoya ugiye gufasha ino ekipe ya Rayon Sport. Abantu bakibaza bati partnership ya Esomba Willy Onana, Rahab Yusuf ntago yazatitiza andi makipe hano mu Rwanda nubwo nayo yiyubatse. Ni ibintu byo gutega amaso. Reka dutegereze aba basore ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda isinyisha. Haracyavuga kandi n'indi diru y'umusore w'umunyarwanda itararangira, bamwita Muhire Kevin wo mu Rwanda. Nawe yagiye hanze y'u Rwanda biza kwanga, aragaruka mu Rwanda. Uyu musore Kevin nawe ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport bigeze no ku munota wa nyuma, yanze gusinyira andi makipe hano mu Rwanda, harimo za Polisi, za Yes Kigali ndetse n'izindi. Ati njyewe ikipe ya Rayon Sport ndayikunda, izindi kipe ziri no kumuha amafaranga menshi ariko yarayanze. Afite ikipe ya Rayon Sport ku mutima. Ibi biri kuvugwa yuko ikipe ya Rayon Sport yabigiye kumuha miliyoni 15 akayisinyira mu gihe kingana n'imyaka 2. Uyu musore Muhire Kevin yaje kunyura muri no ekipe za 2018 bitwara neza, ndetse n'abamanzitsi yari murabibuka aba Jaber, murabibuka partnership yabo hara mu kibuga hagati, murabibuka. Uyu musore Muhire Kevin nawe ategerejwe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport ngo ashyire umukono ku masezerano. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka cyane, ni ikipe ishaka kuzatungurana ikaba yanatwara igikombe cya shampiyona. Kugeza ubu ni umukandida mwiza ku gikombe bitewe n'ibyo yagiye ikomeza kutwereka ku isoko n'igurisha. Gusa hari ibigenda bivugwa yuko uyu musore Muhire Kevin kipe ya Gasogi yari kumwifuza, bakaba baranamuvugishije, ariko byo ntago birajya hanze. Reka dutegereze ikipe ya Rayon Sport nimba nawe izamwibikaho, kuko ni umusore wagaragaje yuko afitiye urukundo ikipe ya Rayon Sport. Muhire Kevin muri gikundiro, kandi Rayon Sport nayo iracyakomeje ku bandi basore, ntabwo yagarukiye kuri abo babiri.
hari n'undi mukinnyi bita Sulaiman Sanogo uturuka mu gihugu cya Mali, nawe akaba yamaze kugera hano mu Rwanda, aje gukora test mu ikipe ya Rayon Sport. Nawe naramuka yigaragaje akemeza umutoza Masudi Juma, akumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, nawe turamubona mu myambaro y'ikipe ya Rayon Sport shampiyona 2021-2022. Nta gihindutse izatangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2021. Uyu musore Sulaiman Sanogo akigera mu ikipe ya Sport yavuze yuko yarayifiteho amakuru kandi nawe yakishimira kuyikinamo. Nawe yaba ari umukinnyi mwiza. Reka nawe dutegereze nawe. Ikipe ya Sport iri kwigaragaza cyane nyuma yo kuva mu bibazo byinshi cyane. Ubu ngubu hagezeho bumwe bw'abariyo. Reka tunasoreze na hano. Yari Gaso Star TV, mukomeze gukora subscribe.